tutumie lugha mbili, kwa hivyo nitamwalika Sister Aris tafadhali akuja hapa na Biblia ya Kikuyu, na ili tuweze kuongea kwa lugha mbili ili tuweze kufikia kila mmoja wetu, na kusiwe na mmoja wetu ambaye anarudi nyumbani akihisi ya kwamba hajasikia chochote, hajabarikiwa kama vile angekuwa akitarajia. Basi Maranatha. Tulisema hivyo ni kumaanisha na Yesu aweze kurudi, ufalme wake uje. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kukumbuka ya kwamba ni Yesu tunangojea kurudi kwake. Si tunaitwa Wakristiano maana tunafuata Yesu, na tunajua ya kwamba alipitia hii dunia ya mashida, alipitiria akachukiwa na watu, akasulubishwa msalabani, akafa na akafufuka. Na sisi Wakristo wa kweli tunaamini ya kwamba huyu Yesu siku moja ambayo inaitwa siku yake atarudi. Praise the name of the Lord. Ili achukue kanisa. Kuchukua kanisa haimaanishi wale wanaenda kanisani kama vile tumehubiriwa asubuhi. Atakuja kuchukua kanisa ambayo ni wewe na mimi. Praise the name of the Lord. Wale wanapokea kufufuliwa kwake. Praise the name of the Lord. Sana tunajua muda usio mbali sana Yesu yuaja. Hallelujah. Mwimbaji akaiba akasema, soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Praise the Lord. Karibu sana. Tutamuona Mungu. Tutamuona Yesu. Maana tunaamini. Na this is one of the Apostles' Creed. Watumwa. Walisema ile inaitwa Apostles' Creed. Tulikuwa tunasema hapo mbeleni. Negeteketi ya gai mwene hinya wothe. Tunasema tunaamini. Alikufa. Akafufuka. Hallelujah. Tunaamini. Anarudi. Praise the name of the Lord. Ili alipo nasi tuwepo. Letu rejesho ya barani. Ningeomba tusome kitabu cha Luka 17 mstari 20 hadi 37. Tusomewa kwa Kikuyu kwa lugha hizo mbili. Luka 17 Muraini kuambiwa kwa jatuekia. Yesu ni tokinyeteho na nikuthoma. Nake onyo ni Afarisai na uthamaki wa Ngai ugoka, akimacokeria akiuga atĩrĩ, uthamaki wa Ngai ndukaga na ũndũ ũrĩa ũngĩoneka mũkĩrorereria. Na ningĩ andũ matikoiga atĩrĩ, rorai haha na rorai harĩa, tondũ rĩrĩ uthamaki wa Ngai wĩ thĩinĩ wanyu. Agĩcoka akĩra arutwo atĩrĩ, matukũ nĩ magoka rĩrĩa mũkeriragĩria kuona mũthenya ũmwe wa Mũrũ wa Mũndũ na mũtigone. Nao andũ nĩ makamwĩra atĩrĩ, rorai harĩa na rorai haha, tigai gũthiĩ ona kana mũmarũmĩrĩre, nĩgũkorwo o ta ũrĩa rũheni rĩrĩa rũhenũkaga rũrĩ mwena ũmwe wa matu-inĩ rũhanũkaga o nginya mwena ũrĩa ũngĩ wa matu-inĩ-rĩ, ũguo noguo Mũrũ wa Mũndũ agatuĩka
gatuika muthenya wake wakinya no ria mbere ri no mwaka ambe athinio na maundu maingi na aremwo ni andu a ruciaro ruru ningi andu uria makinyire matuko ma Nuhu no tugatuika matuko ma Mũrũ wa Mũndũ makinya andu acio ni makorirwo makire na makinyua na makihikania na makihikio o kinya muthenya uria Nuhu atonyire thabina nakio kiguo kiria kinene gikimakora gikimanina othe ningi na uria makinyire matuko ma Loti Eteo andu makorirwo makire na makinyua na makigura indo na magaciendia na makihanda na magiaka nyumba no muthenya uria Loti oimire Sodomu ri ukiura mwaki tambura ona ufiriti ciumite matu-ini ikimanina othe no tugatuika muthenya uria Mũrũ wa Mũndũ akaguranirio muthenya ucio ri mundu uria ugakorwo ari nyumba iguru indo ciake iri nyumba thiini ni atia guikoroka acirute ningi uria ugakorwo ari mugunda ona kene tiga kuhunduka irikanai mutumia wa Loti mundu o wothe wendaga guturia muoyo wake ni kurwo akorwo niguo na uria ukorwo ni muoyo wake niwe ukauturia ngumwira atiri tuko ucio arume eri magakorwo mari uriri umwe umwe ni agatwarwo na uria ungi atigwo na ningi atumia eri magakorwo magithii hamwe umwe ni agatwarwo na uria ungi atigwo arume ari magakorwo mugunda umwe ni agatwarwo na uria ungi atigwo na magicokia makimuria kou ni naku mwathani imera atiri o haria hari kiimba no ndari nacio iko kanagira. Jina la Bwana lisifiwe. Wacha sasa naye aingie katika lugha vizuri. Na kwanza kushukuru kwa sababu kuja katika nyumba ya Bwana. Kuja katika nyumba ya Bwana sio bure. Ninaamini kwamba kukuja kwako katika rekodi ya mbinguni. Kama siku ya leo tumepita na kiongozi wa ibada. Uliacha mambo makubwa. Ulikuwa na nafasi ya kusema ya kwamba COVID-19 iko. Na hata naweza ukaenda kuuza mali yako huko kwa sababu.
yako. Wewe ukija nyumba ya Ngai. Wewe umekuja katika nyumba ya Bwana. Praise the name of the Lord. Wathani roho osho. Matigoka. Hawatakuja. Tondu matigakorwo meho. Kwa sababu hawatakuwa pale. Angĩkorwo ithuothe nĩtũgũthira nĩ COVID. Kama sisi wote tutaishi na COVID. No tũgathira nĩ kwenda kwa Ngai. Lakini tutaishi kwa sababu ya kupenda kwa Mungu. Tũkoima thĩ ĩno nĩ kwenda kwa Ngai. Tutatoka hapa duniani kwa mapenzi yake Mungu. Yesu aroigire atĩrĩrĩ. Yesu akasema, nĩ tondũ nĩndũũraga muoyo. kwa sababu mimi naishi. Na inyuĩ
alijenga miaka ngapi? Ashikoruya nuwa kirenda vina miaka igana. Lakini ya raili avurugo. Aya, doi abaya no ne akirenda vina. Aye, yo na cha. Hallelujah. Ikiwa tuetekedia kwenda kaimatu wetu. Tumeamini kwamba kuna Mungu mbinguni. Unawahi kama akiwatere. Na pia alikaa chini na akasema, "Itombe moto." Akitaka tuumbe mtu. Tunamohianira wito. Kwa mfano wetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. No, tumetekedia horo wa evolution. Na baba tunaamini mambo ya kubadilika. Evolution. Ndio moimira na kuugua. Watu walitoka pale kwingine. Ndio virus ni
kumaliza wasichana kwa Lot. No matiakore tomahikane. Na hakuwa ameoa. Lot jendaga kumatigana thutha. Lot hakuna takuwa cha nyuma. Haini kuria na kiasio. Akaenda kuwa na vijana. Ukithoma wa kiambĩrĩria. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo. Nĩ kuona ũhoro ũcio. Utaona hiyo hadithi. Ati kiambĩrĩria 17. Mwanzo 17. Lot agĩthaitha nake nĩ tũthiĩ itũũra rĩrĩ kũninwo. Lot akawasihi wale vijana tuende hivi mji unamalizwa. Ndio yake roho mũthĩ ũrĩa moigaga. Na tunaona kama siku ndio vile wanasema. No gũgĩkoma thekereire Lot. Nikutekelea tu ulichekelea Lot. Makiwa you are a joking man. Sasa wewe ni mzao unacheza. Gomora nino. Gomora inaweza nino. Sasa umemaliza. Inawezekanaje? Na kukiwezekanaje? Inawezekanaje? Kukiwezekanaje? Angeweza kuma. Wakakataa kutoka. Na Keroti. Na Lot. Ukisoma Kiambĩrĩria 17. Ukisoma Mwanzo 17. Mariko anoiga atĩrĩrĩ. Andiko nasema Makinyitwo moko tondũ nao nĩ maregaga wakashikwa mikono. Nĩ makoragwo na gwĩtagwo atĩa? They was throwing down. Matiekaga haraka. Nimegushagia. Kuigushia. Matirenda kuma haraka. Wanataka kutoka haraka. Na kweli marahia kwa na watu wako na mambo nataka kufanya kumaliza kazi yao. Unajua mambo ya Mungu ingine inafanya kwa kabla hata Yesu akisema alishuka usiku. Alivuka basi. Asante kwa nini mambo ya Mungu inafanyika usiku. Hata saa ya tuju. Maandiko yanasema iko usiku na usiku ambao unakuja. Kristo afunuliwe. Maandiko yanasema kama vijana wakakatalia kwa nyumba. Watu wakachukuliwa na wala wakapelekwa nje ya mji. Hallelujah.
Haleluya. Netondo wako kugura. Kwa sababu ya kuangalia safari tukianza kuenda. Haleluya. Amen. Kuletu wakituka kinga ya shirika tunaamia. Iko watu wanaweza kuwa ni jiwe na chunga basi ukawajua. Na maovu yote kama wewe yao. Na atakuwa tu chumbi kama mnaendelea. Moto
Thank you, Son of the living God. Thank you, Messiah. Hallelujah. Nuega Kai, Nuega Father. Nuega Kristo Muruaka. No atu kuile, no anyari kore ito mwabani. Nuega ni tondo ni tuhari ni shika. Ya tuna tueka mutura nawe mwabani. Nudua kutori ya madeni. We worship you, O God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Messiah. We worship you, Son of God. Thank you for the promise of dwelling eternally with you, Lord. Nuega Muruaka. Totea, tokoye. Tuakwenda gatumekaudiku gwaliria waturania nawe tene na tene gwaliria kuyaura maria mothe magikurugisha turi muri guthie na mbere na rugendo mwathani turekere tutherie Ngai theria ngoro ciitũ na maroho maitũ mwathani nĩgetha tũtũre tũkwendete tũtũre tũkwĩrirĩirie na ũtũre twĩrirĩirie ũthamaki waku tũtũre twĩrirĩirie kũguũranio gwaku mũrũ wa Ngai. Thank you, Jesus. Thank you, Son of God. No kuruga tagatene gaito. Na no ene kwa Jesu muturire waku. Ugatuika wa gwikarania na Kristo miaka ino itari na muthia. No nyine ukwekanya gaka. To surrender your life to Jesus